ketika sahabat Abu Bakar menggantikan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akan wafat menunjuk sahabat Umar. Itu sahabat Umar sendiri sudah khawatir. Jangan-jangan sahabat-sahabat senior yang lain nggak setuju. Seperti sahabat Utsman, sahabat Ali, Zubair itu. Tapi sahabat Abu Bakar tetap mengusulkan sahabat Umar. Nah, ternyata sahabat Umar tidak seperti yang dikhawatirkan selama ini oleh orang-orang. Dia ternyata tidak sekeras yang digambarkan selama. Pancen wis keras asale. Ini saingannya Abu Jahal barang iku. Sahabat Umar itu. Kanjeng Nabi nganti nyumune mbek Gusti Allah iku salah satu dari Umarain. Amr Abu Jahal itu mbek Umar bin Khattab. Gusti Allah milih Umar bin Khattab. Peras. Kanjeng Nabi madaknone karo Nabi Nuh. Sementara Abu Bakar dipadakno karo Nabi Ibrahim. Itu keras. Tapi karena didikane ajarannya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti Umar bin Khattab dulu lah. Terus itu biyen berangasan ngono. Setan ngantek wedi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa kana yakhsha idza istamarra fit tawjih wa ta'lim ayatasarrabal malalu ila ashabe. Bahkan ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yakhsha kuatir Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam idza istamarra nek terus-terusan fit tauji ing dalem memberi pengarahan wa ta'limi lan mulang wedi ing ayat tasarroba yen to ayat tasarroba itu masuk dengan pelan-pelan kayak air itu. Air itu kalau masuk ke tapuk apa itu kan pelan-pelan. Ya tasarruf apa itu jenenge? Masuk dengan pelan-pelan. Apa cara Jawa niku? Enggak ngeresap. Meresap itu kesedot. Ini mlaku. Ya tasarruf. Orang menyerap itu narik banyu, menyerap itu. Ini masuk tapi pelan-pelan. Gak ngerti ya sih masuk pelan-pelan ya tasarruf. Tasarruf padha ga iso padha wong ora Jawane apa. Ya tasarruf. Nyelusup apa al-malalu jenuh bosan ila ashabi marang sahabat-sahabate. Nanti Kanjeng Nabi itu memberi pengarahan ya kadang-kadang tidak terus-menerus, jadi ketemu terus pidato briefing sak piturute itu bosan kok sing ngrungokno. Makanya sahabat-sahabat tidak pernah bosan, bahkan kepengin terus rindu Kanjeng Nabi ngendikan itu karena Kanjeng Nabi tidak terus menerus memberi pengarahan pada waktunya dan tidak terlalu berlebih-lebihan. Gak tahu bosan. Nek ora bosan au ya'khudza ta'ab tariqahu ilaihim. Engko nek ngalap apa tak payah kesel tariqahu ing dalane taujih taklim mau ilaihi marang ashabuhu. Wasal kok ditekoki nasihat terus.
Pakana mongko ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yuktihi maringi ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing ashabahu maringi fursatar rahati ing kesempatan istirahat wal istijmam lan rekreasi nek cara saiki ne wat tashwiq lan membikin orang rindu. Taswik itu membikin orang rindu. Ya Allah kok gak ngendikan nek Kanjeng Nabi kok gak mulang-mulang nek, kok gak ngemberi arah-arahan meneh. Iku nek carane kaya Kanjeng Nabi itu tasbih. Tapi nek angger ketemu pidato, bosen wong iku. Terus kesel, iki pidato kok gak barbar iki ampun. Esok pidato, awan pidato, sore pidato, blenger iku tahap. Ya. Jadi diberilah kesempatan orang untuk istirahat, mencerna apa yang dihentikan. Dicerna, nanti kalau dicerna dihayati, diamalkan, dikasih lagi. Kok digojok terus saya tanpa melihat kondisinya yang dikasih. Ashabuhu itu. Ashab iku nek cara saiki ya murid lah, murid. Tak bolak-balik tak kandakno saking tawaduke dadi Kanjeng Nabi itu karo muridnya ya disebut sahabate nah, kanca. Nah, kiai-kiai mbiyen nek ngundang santrine ya cok ngono iku dari singkatan kanca. Cok, aja turu ae cok. Litatamakana maklumatu. Maklumatuhum fiha minat tasbit wa talqin. Supaya mantep apa maklumatuh. Pengetahuan informasine ashabuhu fiha ing dalem fursatar roha wis tak terangno mau fiha ing dalam fursatar roha minat tasbiti wa tazkir untuk mencerna itu tadi minat tasbiti saking netepake wa tazkir lan ngeling-eling. Jadi dikasih kesempatan, ashab itu dikasih kesempatan untuk mencerna, mengulang-ulang, ngeling-ngeling. Nek terus kejo terus ndak ada kesempatan. Maklumat itu informasi-informasi yang diberikan kepada mereka itu tidak tercerna. Tapi kalau dikasih fursatur roha, maka dalam ketika roha itu istirahat itu mereka itu bisa menggunakannya untuk mencerna apa yang dihentikan Kanjeng Nabi, ngeling-ngeling. Wali hadhihi at-tariqatir rasyidah lan krana iki metode ar-rasyidah sing pinter sing bagus ini tadinu muassasatu tarbiyatul yaum mengadopsi kowe tambah karo tak adopsi ya. Apa muassasatu tarbiyatul yaum lembaga-lembaga pendidikan hari ini alati istamaddat kang istamaddat bahasa kadang-kadang bahasa Jawa sing angel, kadang-kadang bahasa Indonesia sing angel. Tadi itu mengadopsi itu mau durung untuk jawab cara Jawane. Apa jake cara Jawane mengadopsi itu? Tadi itu asal. Iki ana istamadat. Istamadat mengambil untuk membantu. Ngadzuhan najika nuzumu hal najika
apa tatanan-tatanane muassasat tarbiyah an-najihatu sing sukses min hadzal manhajin nabawiyil hakim saking iki metoda sing bangsa nabi al hakimi sing bijaksana. Jadi sekarang banyak lembaga-lembaga pendidikan yang mengambil cara Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik sahabat-sahabat ini untuk diterapkan, ya, untuk diterapkan, ya, dan diterapkan di dalam madrasah-madrasahnya, dalam lingkungannya. Lembaga-lembaga pendidikan itu menggunakan ini untuk apa? Untuk mengatur cara mendidik anak-anak didik, mengambil dari metodenya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang memberikan kepada anak didik. Kalau dulu Kanjeng Nabi ashab diberi ada prei, ada istirahat, orang kok seminggu langsung ono malam Jumat, ono hari Ahad, ono malam itu malam Selasa, itu semuanya adalah niru rohah pada zaman Kanjeng Nabi agar ada orang tinggal mencerna, ada gunane niru, ketika istirahat, buku ngobrol, buku turu, ini itu tinggal mencerna apa yang diberikan pada waktu-waktu belajar itu. An Ibnu Mas'udin bersumber saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kala ngendika sapa bin Mas'ud kana nabiyyu ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yatahawwaluna bil mau'izah. Yatahawwaluna itu tidak terus menerus, ana gutang-gutange iku apa jenenge bahasane wangel bahasa Jawa iki. Yatahawwaluna itu selang-seling nggak genta-genti. Tiga, ya takawal itu gilir gumanti, tidak terus menerus. Jadi ada kalanya beliau itu memberi mauidhah, terus tidak, terus mauidhah lagi. Itu ya takawal. Jadi tidak selalu. Ya, masuk kalau bahasa Jawa ini tidak selalu itu apa? Ya, ono dangdek itu tapi ora pati kok dangdek itu negatif gitu ya. Anu tapi ya pengertiannya meh kaya kuwi ya takhawaluna, memberikan kepada kita kesempatan mendengarkan mau'izah dan istirahat, yatakawaluna. Gilir gumanti Kanjeng Nabi ing kita bil mau'izatil lawan nasihate fil ayami dalam beberapa hari, tidak terus setiap hari. Kenapa? Karo hatas sa'amati alaina krana nguwatirake bosen jenuh alaina ing atase kita. Itu metodenya. Bosen nek terus menerus ngaji terus menerus gak ono praine kan. Nabi enggak gitu. Tidak ya takhawalana bil mau'izah fil ayyam. Kama kana min hikmati kaya dene ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min hikmati saking bijaksanane Kanjeng Rasul alaihi salatu wasallam apa anahu setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yukhatibun nas ala qadri uqulihim. Iki populer iki. Anahu setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yukhatibu ngendikani, menghitabi, ngendikani annas ing wong ala qadri ukulihim ing atase kadar akale pikirane wong. Nasiku wong. Iki kok ketoke kok
akal iki akal TK iki pengendikane ya kaya ambek wong cah TK. Oh iki rada gedhe ki SMP iki. Oh iki aliyah. Oh iki perguruan tinggi. Bahasane anu segala macam pengendikane semuanya disesuaikan dengan pikirannya orang. Karena orang mempunyai kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Kemampuan. Nek wabeh mbok pidatone dengan gaya dan bahasa yang sama ngomongi cah ibtidaiyah kaya kowe ngomongi ning gone perguruan tinggi. Oh, ngeluh sirahe. Nah, SD ini menurut teori-teori Einstein, ngeluh di siraya. Iku pakanan apa Pak? Kayaknya ada. Kanjeng Nabi ndak ala qadri ukulihim. Ini wong dusun Kanjeng Nabi iso bahasa dusun itu. Bahasa dusun yang Arab itu Kanjeng Nabi bisa. Bahkan lahjah itu dialek. Kayak Jawa Tengah ini aja ada dialek Solo, dialek Jogja, ada dialek Tegal, Koek. Itu dhewe-dhewe. Itu Kanjeng Nabi bisa semua itu, lahjah-lahjah itu. Ini Arab juga ada lahjah-lahjah itu. Wong Mesir duwe bahasa dengan lahjahnya. Meskipun podo-podo cara Arab tapi duwe lahjah sendiri. Misalnya yang Mesir itu Qaf diwaca A. Jadi ulili itu artinya kulili, katakan padaku. Al itu kola al. Ali, nah ini artinya dia ini ngomong be aku. Nek wong Saudi Qaf itu jadi G, gal. Mana ngomong ngaji kok kiai kok gala-gala itu artinya kok Saudi deh. Gala-gala itu berkata. Ono sing nek ning gone Mesir jim iku diwaca G. Gamal Abdul Nasir. Mulane ning gone Latine ditulis G. Mergo wong kono nek muni Jamal Gamal. Nek iku Mesir ambekan Port Said itu termasuk Mesir tapi iki beda, iki pedalamannya. Itu ora muni jim iku diwaca dal. Dajjal iku ya dadal nek muni. Repot. Irak itu kaf itu dibaca C. Bakir ana Bashir. Jadi iku lahjah-lahjah itu Kanjeng Nabi bisa semua. Arab. Makanya Kanjeng Nabi bisa menghentikan kepada siapapun. Ala qadri ukulihim. Wa bima yatawa amma amadarakim lan kan barang sing sesuai sepadan ma'amadarikihim sartane pengetahuan madarik itu pengetahuan mereka. Jadi tidak keduren, tidak kendeen nanti Nabi ngendika. Oh nek cah aliyah terus mbok ngomongi model ngomong cewek TK ngono kan jadi bosen ndekne iki lho. Itu sesuai dengan madarik ini. Wa tanasabulan sesuai ma fitarihim sartane naluri-naluri mereka wa asalibihim lan uslub-uslub gaya-gaya mereka. Cara kene nganggo kuek-kuek itu ya, bahasa kuek ya kan. Anda menggunakan itu sesuai uslubnya. Waliyasukalan supaya nekake menjalankan, melakukan, membawakan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mau idza tahu
nasihate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al hasanata kang bagus fi samahatin wa yusrin kelawan enak lan gampang. Orang tidak pertentangan, langsung paham. Kamu baca saja hadis-hadis Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu samahah warokah. Wong Indonesia terus langsung paham ngerti cara Arab. Tidak perlu mengerenyitkan dahi. Itu samahah, gampang dan enak. Karena sholawatullah wa salamu alaih ono sapa Kanjeng Rasul sholawatullah wa salamu alaih iku yukhatibun nas ngendikani sapa Kanjeng Rasul sholawatullah wa salamu alaih annasa ing wong-wong bilah jatihim kelawan dialeke nas. Mergo wong-wong itu iku mau tak kandakno ada punya dialek tertentu. Saudi punya dialek sendiri, orang Irak punya, orang Libanon padahal itu berdekatan. Bahkan Mesir sampai Sudan itu kan mepet itu secara geografis, tapi beda banget lahjahnya itu. Dialek padha karo kene ambekan Tegal itu kan cedak ya. Semarang mbek Tegal itu kan Tegal mbek Pekalongan wis beda, Pekalongan mbek Tegal beda. Lahjah ya, bukan bahasa. Bahasane Jawa kabeh. Tapi anune iku lahjah itu dialeknya itu berbeda-beda. Padha karo bahasa Indonesia itu bahasa Betawi punya lahjah sendiri yang tidak sama dengan Batak atau Indonesia bagian timur kan ya. Nenggone Jakarta itu sudah itu iso kaano ese udah sudah itu jadi udah ngono kan itu dialek itu apa namanya lahjah udah tidak tahu itu cara Betawi tahu itu artinya tidak tahu kan beda banget itu dialek. Tahu dikai kap karena itu kanggo ngenteni tidak. Tahu itu tidak tahu. Di mana tahu enggak tahu artinya. Itu dialek itu. Lahjah. Kanjeng Nabi itu bisa lahjahnya orang Arab mana saja. Angka bin Asim al-Asy'ari. Saking sahabat Ka'ab bin Asim al-Asy'ari radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Ka'ab sami itu Rasulullah mireng sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tak pireng yaqulu ingkang dawuh ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa minam birrim siyamu fil masafar ya bisa piye kowe ngono Kanjeng Nabi iso dadi al iku lame diganti mim dadi ne al biru dadi al bir dadi lame diganti m iku ana lahjah ngono iku laisa minam birri iku saka nek bahasa yang biasa fusha minal birri. Ana lahjah sing al iku diganti am. Lam diganti mim dadi laisa minnam birri am siyamu fim safar. Ya. Nah iku mestine nek bahasa fusha laisa minal birri as-siyamu fis safari. Tapi lahjah ana sing muni laisa minam birri amsiyamu bim safari. Ora ana iku termasuk bijaksana bakin. Apa asiyamu poso ngono asale. Dadi amsiyamu poso bim safari ing dalem lelungan jauh perjalanan safar itu tahu tak terangno nek
perjalanan jauh iku safar. Enek kok kene kok kono zahab ngono ae. Kok kauman zahab. Nek tekan Jakarta ya baru safar. Yuridu ngesake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri asyamu fis safari. Wahia utawi laisa minam birrim siyamu fis safari iku lughatul asy'ariyin. Lugate dialeke wong asy'ariyin. Asy'ariyin itu lame diganti mim. Ya. Kanjeng Nabi ngerti. Yubadiluna lama miman, genti sapa asy'ariyin alama ing lam digenti miman ing mim. Mune asyab dan amsiyam. Asyam. As-safar dadi am safar. Bundel wa min ajli ikrari tilka ta'alim lan iku termasuk min ajlik ikrari tilkal ta'alim saking arahe netepake mengkono-mengkono pengajaran-pengajaran Kanjeng Nabi. Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono min ajli ikrari tilkal ta'alim kana ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam idza takallama nalikane ngendikan Kanjeng Nabi karrara bulan baleni ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam alqaula ing pengendikan salasan 3 kali liuhimaan supaya mahamake sapa Kanjeng Nabi anu saking kalam lan dawuhe kaule. Jadi termasuk untuk menancapkan pemahamannya orang yang diberi pengetahuan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sering kali mengucapkan ajarannya itu diulang sampai 3 kali. Diulang-ulang sampai 3 kali. Ben tambah mancep sing didhawuhi itu apa pengertiannya jadi mantep. Kama kana fi kulli awamirihi wa fi kulli nawahihi muntahijan liman hajit tarbawi sahih kama allamahu rabbuh wa kama jaa bidzalikal Qur'an. Wa kama kana lan kaya dene ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli awamiri ing dalem sekabehane perintah-perintahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fi kulli nawahihi lan ing dalem sekabehane larangan-larangane Kanjeng Nabi muntahijan ale mengambil cara al manhajat tarbawiyah ing cara pendidikan as-sahihah sing bener kama allamahu rabbuh kaya dene mulang ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sapa rabbuh pangerane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu tidak punya guru kecuali Allah taala. Gurune kan Gusti Allah. Cara beliau mendidik itu juga diajari ke Gusti Allah taala. Metode-metode bagaimana beliau melarang, bagaimana memerintah, semuanya itu pakai metode yang diajarkan oleh Allah. Ya kama jaa bidzalikal Qur'an. Lan kaya dene barang jaa kang temeka ya ma bidzalika kan mengkono-mengkono cara mau apa Al-Qur'anu Qur'an juga demikian. Wa huwa la ya'muru bikulil awamiri daf'atan. Bahwa mengko utahe Qur'an iku la ya'mur. Ora perintah ya Qur'an bikulil awamiri daf'atan sekaligus. Bahwa itu bisa ke Quran, bisa ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu metodenya metode Quran. Jadi bisa mbok maknani Kanjeng Nabi bisa maknani Quran. Perintah terus dadadadadadat kabeh. Larangan dadadadadat enggak. Balayan ha angkulin nawahi daf'atan. Lan orang larang ya Quran angkulin nawahi sange sekabehane larangan-larangan daf'atan sekaligus.
arep ngelarang minum arak yang sudah menjadi tradisi makuno-kuno ning gone Arab itu. Wong Arab itu kayak wong-wong sing mempunyai 4 musim itu kalau terutama kalau musim dingin mereka selalu minum supaya awak hangat. Terus itu menjadi tradisi. Makanya apa namanya warane Quran itu melarang minuman keras itu bertahap. Sama dikandakno itu ada manfaatnya, ada madaratnya. Tapi madaratnya lebih banyak. Itu tahap awal untuk orang sudah siap-siap lah untuk mencerna bahwa betul-betul itu tepat apa yang diinginkan Al-Quran itu. Minuman keras itu ada manfaatnya, nggo ngangkat awak ketika kedinginan. Tapi setelah itu mendemnya itu berbahayanya itu lebih besar. Mereka bisa nyadari itu. Sampai akhirnya terus puncaknya dinajiskan, diharamkan. Itu jenis tidak daf'atan tapi bertahap. Yaitu metodenya Al-Quran yang digunakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yatba'u fi kulli hadza wa dzaka tajrid. Wa inna ma yattabi'u angin pestine mengikuti Kanjeng Nabi utawa Al-Qur'an fi kulli hadza ing dalam saben-saben mengkono-mengkono perintah maupun larangan mau wa dzaka lan fi kulli hadza wa dzaka ini halal wazaka haram, ini perintah wazaka lan larangan. Ya tabi'u apa mengikuti at-tadrija ya. Wa inna ma yattabi'u angin pestine mengikuti apa Al-Qur'an utawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli hadza ing dalem sekabehane iki perintah wazaka lan eko larangan mengikuti at-tadrija ing tadrid bertahap tidak sekaligus. Puriye hatta la malah supaya ora jenuh, ora bosen apa anasu wong-wong. Wa hatta la yastaskilu sehingga orang nganggep berat ya wong-wong ta'limahu ing pelajaran-pelajarane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam utawa Quran. Wa minha lan iku setengah saking apa thariqah sing bijaksana di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khinama ba'atsa Mu'adz bin Jabal nalikane ngutus sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabalin ing sahabat Mu'adz bin Jabal diutus ilal Yaman marang Yaman. Yaman jazirah Arab yang bagian selatan. Madinah itu bagian utara timur. Yaman itu bangsa Hadramaut, Aden barang itu. Sahabat Mu'adz diutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai dai di Yaman. Kinama ba'atsa Mu'adz bin Jabalin ilal Yaman zawadahu membekali sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nyangoni sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing Mu'adz bitaujihil kafi kelawan pengaran yang cukup wa amarahu lan perintah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hu ing Mu'adz bin Jabal merintahake ing ayasira yang telumaku sahabat Mu'adz bin Jabal mlaku ala sunanit tajrid mengikuti jalan-jalan tajrid bertahap
ma'ahum sartane wong-wong Yaman. Jadi ketika memberi pengarahan pemberangkatannya Mu'adz bin Jabal ke Yaman ya, ojo kayak sekaligus dafatan ya, bertahap supaya wong-wong gak jenuh. Wa min kulli ma sabaq yattadih annal manhajan nabawiyya fi ta'lim ittakhadha turqan katsiratan mutanawwiyah. Wa min kulli ma sabaq lan iku saking kabehane barang sabako kamu dhisik ya ma yattadihu dadi nyata terang benderang apa annal manhaja setuhune metoda an-nabawiyah sing bangsa kenabian, artine metodene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fit ta'limi ing dalem mulang mengajar iku ittakhadha mengambil sapa Kanjeng Rasul, ngalap sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mundut turukon ing pira-pira cara kasiratan sing akeh mutanawwi'atan sing bermacam-macam, tidak satu metode, tidak satu cara ya, tapi banyak dan bermacam-macam. Wajah ngarahake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam biha kelawan turukon kasirah manhaj nabawi mau Hanna saing wong-wong ila tariqin nuri wal kamal maring dalan pepadang, dalan cahaya wal kamal lan kesempurnaan. Wa arsa lan menancapkan arsa. Ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ala dau'iha ing atase cahayane nur wal kamal menancapkan ususal hayat thabiyyibat ing landasan-landasan kehidupan at-thayyibah kang bagus. Fatadhafaral mujtamal Islam, fatadhafaral mujtama'ul Islam, maka terjalin apa al mujtama'ul Islam, terjalin apa al mujtama'ul Islami, masyarakat yang Islami bikulli askalihi kelawan pira-pira bentuke mujtama ala talaqqis syariati ngatasé menerima syariat mustarsidan hale minta bimbingan amrih bimbingan biada binabihi kelawan etika akhlak etika nabine mujtama al-islami al-muallimi sang guru wa ta'alimi rasulihi lan pengajaran-pengajarane utusane mujtama al-islami al-qaidi sing mimpin sholawatullah wassalamu alaih. Masyarakat Islam, masyarakat tentu saja masyarakat Islam biyen ya. Sekarang sudah luntur gak karuan kabeh Mas. Masyarakat Islami itu dulu bentuk-bentuknya itu ya sesuai dengan apa yang dipimpinkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta tahaqqaqa ala aidil muslimin, sehingga dadi nyata ala aidil muslimin ing atase tangan-tangane wong-wong Islam ana idzin nalika iku apa al-fathu kemenangan al-mubinu kang nyata di mana-mana.
Lalu apa yang disebut dengan masa keemasan Islam itu terjadinya karena orang-orang masyarakat Islam mengambil cara-cara apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jejak langkah etika-etikanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanu lan ana ya muslimin bihaqqin kelawan tenan ora kok omongan tok. Tenan ana iku khaira ummatin sak bagus-baguse umat ukhrijat sing ditampilno ya umat linnasi marang wong-wong ngalam dunya. Sehingga ada masanya umat Islam itu menjadi khairu umat, benar-benar menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas seperti yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim. Karena itu tadi menggunakan ajaran-ajaran Kanjeng Rasul dan mengikuti jejak langkah dan teladane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lan iku kedue kita fi Rasulillahi ing dalem utusane ing Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun utawi tulodo sing bagus. Al khairu kullu bittibair Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulane yang terbaik dari yang baik ya mengikuti jejak sunnah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin jadi khairu ummatin ya kita harus mengikuti jejaknya khairu khalqillah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita menjadi khairu ummatin. Wa fi ashabihi qudwah thayyibah. Lan iku ing dalem sahabat-sahabate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qudwatun thayyibatun utawi panutan sing bagus. Fa'ala min haji mongko ing atase metodene jalane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nasiru berjalan kita lumaku kita wa bihudahu lan kelawan itu duwe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nak tadi mengikuti jejaknya sapa kita hatta yaftahallahu alaina sehingga buka sapa Allah Gusti Allah alaina ing atase kita buka barokat minas sama berkah-berkah minas sama saking langit wal ardi lan bumi ya. Kita punya contoh, punya teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan yang bagus sekali. Kalau nek kadoan Kanjeng Rasul ana sahabat-sahabat di biyen sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengikuti Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cinta, sehingga karena dengan cinta kepengin niru sampai sak polahe Kanjeng Nabi langkahe kowe nek apa jenenge kowe nek ngidolakno koboi mlakumu nganggo celana jin bareng ngono iku mergo saking seneng mewe koboi senajan sandalan jepit ya. Oh, sandal nganggo celana jin sandal jepit. Sandal jepit itu Jepang. Koboi itu Texas campur aduk wong Jawa. Kita mengikuti Kanjeng Nabi, betul-betul mencintai Kanjeng Nabi kayak sahabat-sahabat itu. Sahabat itu ada yang tabiahnya itu sebetulnya keras seperti sahabat Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi karena ingin meniru Kanjeng Nabi, dia lalu mendekati seperti sahabat Abu Bakar. Karena itu ketika sahabat Abu Bakar menggantikan Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan wafat
menunjuk sahabat Umar. Itu sahabat Umar sendiri sudah khawatir. Jangan-jangan sahabat-sahabat senior yang lain nggak setuju. Seperti sahabat Utsman, sahabat Ali, Zubair itu. Tapi sahabat Abu Bakar tetap mengusulkan sahabat Umar. Nah, ternyata sahabat Umar tidak seperti yang dikhawatirkan selama ini oleh orang-orang. Dia ternyata tidak sekeras yang digambarkan selama. Pancen wis keras asale. Ini saingannya Abu Jahal barang iku. Abad Umar itu. Kanjeng Nabi nganti nyumune mbek Gusti Allah iku salah satu dari Umarain. Amr Abu Jahal itu mbek Umar bin Khattab. Gusti Allah milih Umar bin Khattab. Peras. Kanjeng Nabi madaknone karo Nabi Nuh. Sementara Abu Bakar dipadakno karo Nabi Ibrahim. Itu keras. Tapi karena didikane ajarannya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti Umar bin Khattab dulu lah. Terus itu, biyen berangasan ngono. Setan ngantek wedi. Ya. Makanya kalau orang-orang yang tidak mengenangi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menangi sahabat-sahabat, mereka mengikuti sahabat-sahabat itu. Lalu disebut tabi'in, pengikut-pengikut sahabat. Lalu tabi'in ini diikuti oleh tabi'in. Terus sampai ulama-ulama mujtahidin, sampai ulama biasa, sampai kiai-kiai itu. Ya mestinya tambah suwe tambah kurang sithik lah. Kurang sithik tapi nek mengisor-mengisor kurang akeh sesuai. Kayak apa kiai itu duwe santri paling dhuwur ya setingkat kiai itu, kiyaine itu. Malah sing akeh ya sak ngisore kiai. Enggak terus nek dene duwe santri neh. Paling dhuwur ya sekali berdekne. Malah sing akeh sak ngisore dekne. Wong sing dadi kiai iki bisa santrine ya ngono nek. Nek mbok delok urutane kok abad-abad sing lantek 14 15 abad. Kayak dawe sapa jenenge? Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Niku nek mbok cermati dengan cerdas itu Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, saya tidak punya murid. Laya sali tilmidun. Ganti murid. Kalaupun si fulan itu murid, dia separuh murid saya. Fulan itu muridnya Syekh ngendika, saya itu tidak punya murid. Kalau dia itu murid separuh murid saya. Kok ini muni ngono nek. Yang kok sing guri-guri dhewe iki untuk pirang persen lho. Kok kabeh separuh. Kiai iki nurunno santrine dadi kiai tapi separuh. Kalibere separuh kiai sing pertama. Engko ndekne ndi murid separone kaliber iki. Duwe murid neh iki setengah iki. Sing iso dhewe iki lho. Ayo awakmu itu karek piro. Mulane rasa ngeluh pancen nasibmu. Teko nguri dhewe. Ya. Yang penting kita mengikuti suatu hasanah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawa qudwah thayyibahe sahabat-sahabat. Jalannya itu yang kita lalui ya jalan mereka itu. Kalau betul-betul kita jalani itu, insyaallah mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala minas sama' wal ard.
Wa bihadza nara aidan annal manhaj an-nabawiyya fi ta'lim lam yatruk syai'an min syu'unid dunya wad din illa anabihi. Wa bihadza kelawan keterangan iki nara ngerti sapa kita aidan halimane ing annal manhajan nabawiyah setuhune metode sing bangsa nabi, metode kenabian itu metode Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fit ta'limi ing dalam pengajaran iku lam yatruk syai'an, ora ninggal ya manhaj an-nabawi syai'an sesitik ing setitik min syu'unid dunya waddin saking urusan-urusan dunya lan urusan-urusan agama illa unia bihi, unia saja majul saja illa unia bihi kejaba diperhatikan apa bihi syai' tidak pernah. Kita tahu dari manhaj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam taklim ini apa saja urusannya, apa soal dunia, apa soal akhirat selalu uniabi wa aulahu ihtimaman balighan, aulalan memberikan ing apa taklim ihtimaman balighan ing perhatian sing nemen wa wada'al qawaid salimah lan nyelehake Kanjeng Nabi utawa manhaj al qawaid salimati al qawaid salimata ne wadu ya qawaid salimati wa wadoa ya ning Kanjeng Nabi utawa ning gone manhaj an-nabawi meletakkan al-qawaid salimata prinsip-prinsip yang sehat alati alaiha kang ing atase lati qawaid qomat jumeneng apa khairu ummatin sebaik-baiknya umat wa takawwanatid daulah lan terbentuk apa ad-daulatul islamiyah apa daulah kekuatan Islamiyah pemerintahan sing bangsa Islam al-kubra sing gedhe allati nasyarat sing nyebarake ya lati ad-daulatul islamiyah. Asal maknane daulah itu ya negara. Yang kene maknane suatu apa namanya institusi besar yang bersifat Islam allati nasyarat al-ilma yang menyebarkan yolati daulah Islamiyah al-kubra al-ilma ing ilmu wal hadarat lan peradaban. Peradaban itu diambil dari hadarat baina arja'id dunya antarane penjuru-penjuru dunia bi asriya kelawan seluruh arja'id dunya min aqsaha ila aqsaha saking ujungnya dunia ila aqsaha maring ujungnya lagi dari barat Pirenea sampai ujung yang timur Indonesia itu kebesaran Islam sampai sana itu gara-gara mengambil minhajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fit ta'lim wa dakwah segala macam menggunakan cara-cara seperti yang diajarkan Kanjeng Nabi dan dicontohkan Kanjeng Nabi bertahap, tidak daf'atan wahidatan tapi bitadrid dan memberikan rohah kepada orang-orang dengan apa nasihatnya Kanjeng Nabi yang terkenal sekali, populer, viral sekali, yasiru wala tu'asiru, berikan kepada orang itu yang gampang-gampang, maka mulai ujung barat sampai ujung timur, selatan sampai utara, semuanya menjadi kekuatan daulah Islamiyah al-kubra.
kamalu tariqatihi wallahu a'lam.